Ilmu harus kau pegang, carilah amal malam dan siang. Janganlah bosan dengan kebaikan, amal yang baik kau bawa pulang. Janganlah bosan dengan kebaikan, amal yang baik kau bawa pulang. Jadilah murid patuh setia, tidak mencaci, tidak berdosa, tidak durhaka pada orang tua, tidak khianat pada ulama, tidak durhaka pada orang tua, tidak khianat pada ulama. Rabbi manfa'na bi barakatihi wa bihal husna bi hurmatihi. Janganlah sombong bila berilmu, hafal Al-Quran, hadis bermutu, tapi sayangnya hatinya butuh. Semua orang dianggap dulu, tapi sayangnya hatinya butuh. Semua orang dianggap dulu. Baca maulid dibilang sesat, baca sholawat dibilang bejat, bela agama dibilang mubarak, syiar agama dibilang maksiat, bela agama dibilang mubarak, syiar agama dibilang maksiat. Baca maulid dibilang sesat, baca sholawat dibilang bejat, bela agama dibilang mubarak, syiar agama dibilang maksiat, bela agama dibilang mubarak, syiar agama dibilang maksiat. Baca maulid dibilang sesat, baca sholawat dibilang bejat, bela agama dibilang mubarak, syiar agama dibilang maksiat, bela agama dibilang mubarak, syiar agama dibilang maksiat. Rabbi manfa'na bi barakatihi wa ridal